tariki ya 14 Gashyantare 2019 nk'uko bisanzwe bizwi ku isose ni umunsi mpuzamahanga w'abakundanye. Hari abastar bo mu Rwanda binyuje ku mbuga nkoranyambaga bakoresha bagiye bohereza abakunzi babo ubutumwa bwiza babifuriza umunsi mwiza w'abakundanye. Hano twabakoreye urutonde rw'abastar benshi bo mu Rwanda binyuje ku rubuga rwa Instagram bagiye bifuriza abakunzi babo umunsi mwiza w'abakundanye. Mwihere ijisho. Guys, mbere yo gukomeza reka tubanze twamamaza umuterankunga mukuru w'ibiganiro byose tubagezaho. Nta wundi rero ni Monaco Cafe. Monaco Cafe ni restaurant igezweho hano mu mujyi wa Kigali, igufitiye pizza, chips, burger n'ibindi byose ujya wifuza ku buryo wasohotse. Igufitiye kandi ibinyobwa by'ubwoko bwose. Mwakoze kureba video yacu, ntimwibagirwe gukora subscribe.